روز بخیر دوستان عزیز، در اینجا میخواهم با شما امروز یک تورتی آسان کم خرج می شود. در اینجا به ما لازم است قایماق، 2 قاشق برای خمیر، ماندگیش برای کремش، ساخرنی پودر برای کرم، شکر، وارنی و مساله با آرد. در اول ما میگیریم مساله رو میگیریم، در آرد میاندازیم، شکر رو نیز باشد میاندازیم و همش رو نغزک یک جای میکنیم. همین خیلی که کردیم خیلی شروع شد. 2 قاشق کلان ای قایماقمون میاندازیم، خمیرش رو تیار میکنیم. با میتیم کارمون رو انا میخیل خمیر ما تیار شد. یگان چی در وفکن نمیکنیم، نه آرد نه چی. انا میخیل ما با چشم آرد گرفتیم. انا میخیل تیار شد. در خلادیلنیک به مدت 30 دقیقه میگذاریم که دم گیرد. پس اون میگیریم و تنون میکنیم. انا میخیل در پاکت گرفتیم، در خلادیلنیک میگذارم. در اینجا باشد کرمش تیار میکنیم، خیلی آسان به میکسر. انا میخیل ساخرنی پودر را میاندازیم در قایماق و با همین قاشق با لپاتکا با قاشق ای تورت و آدمایی است که در خانه همون چیزا را دسترس نمیکنن، میکسر نمیخیل تیار میشه. نگاه خیلی امی چی امی کرم زرد میشه، خیلی سفید نمیشه، شروع میشه غوص نمیخیل تیار شد. تا دم گرفتنی وی ایرم در خلادیلنیک نگاه میداریم. دوستان عزیز، این علاقه نیم ساعت گذشت. ایرم میگیرم میکنم. 3 قسم جدا میکنم. چقدر شده؟ بعد تنگ میکنیم. آرد شپیده تنگ میکنیم. شروع کردم و خمیری چسبکه برای همون آرد کده تنگ میکنیم. اینایی گردکایی که چه همی رو بریده میگیریم گردوشه ایره باشه داده میخیل با یک رزمیر همشه تیار میکنیم. وارنی میدازیم. همشه یک چین نمیکنیم که همش یک چین بیوه نمیخیل میپیچونیم. شروع کده دوستای عزیز، ایشه باینه وارنی شفتالوگی مون کده استم. فقط خلیوشه گرفتم اووشو نه یک 6 تامی پالچکی با چشید با клубника یا 5 تا شایی خیلی میگیریم. دوستای عزیز، انا میخیل پیچوندم. انا یورا که میبینید یورا ما برای با پزم برای در روش چوشیدن کردم.
дар дараҷаи 150 ба муддати 20 дақиқа мегузорем. 15-20 дақиқа бо нигоҳ кардан мегирем. инами хел дӯстои азиз пухтаги қайқавӣ шуда ва ҳеҷ гап надорад. ҳозида лали мегирам меёрум. баъд то хунук шиданша бояд бииста. дӯстои азиз инами хел аллакай и хунук шуда иҷа ма камтар қандоб гирифтам. инаи майдоша ай лавош буромада ира гирифтум майда кардам. иҷа қандоб тайёр кардам. анака мегирем чӣ мекунемша торта тайёр мекунем. камтар ай поёнами крем мемолем. баъдан намехели якта мегирем мемонем. анами хел ки мондем қандоб мешакем болошондай камтара. барои чӣ қандоб? барое ки тезтарак ба худаш бикаша крем. нами хел ки шакидем бояд болош крем мешакем. нами хеле шакидем дуюм қабача мемонем бигем. сета мемонем. дуташам мондем бо қандоб мекунем. бо крем мешакем. ина охирон як донаша мондем. ирам қандоб мекунем. ба хушрӯ ҳама ҷоша крем мекунем. ҳозир ҳама ҷоша крем мекунам. ина мехел крем шакидимша. баъд анака ими пошумша баъд холодильник мемонамша. ана мехел тайёр кардамша мебарам дар холодильник мемонам ба муддати 2-3 соат. питаатса кунад бо буридан нишон метавонад. дӯстои азиз аллакай 2-3 соат гузашт. 3-4 соат бигем ҳозир мебарамша. ана мехел буридам гирифтам. чхеле ки мебинед ина ёш клубникан. инае ёш нешам клубника ёш шафтолу. ана иш шам нишон метавонам. ина таҳангёш клубник омадай бологёш хеле. дар инҷа видеоро ба поён мерасонем. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мову шумо бошад.